ene ya make say ahyenkafo kuo ahodo ene mpanimfo anasa ahye ehwe transport so wonu makwa akohia nhyiamudie na se no eho akohia se gentiabo lorry fare no womu te so nti womu se yenhwa nkose ne enko na de san yemu de nti ade bechie no na lorry fare no de atiti so se hu Adom TV etwaso ko yeah maintain no nyina wa about lorry fare reduction no hu na ekokan ye na ekopie wo ho se ye che pa obi a kire na adwen eka passengers no di anyina ye ka ho asem brebia obi a kan de ebe ma ye bekọ ye nim finally no pie se ne ye besa ayi fango no so enti ejetu mo se o ye betumi ayi brebe afre lorry fare no so na mom ye ntwe ene na ye hu percentage ko a ye be ya afre fango no mu na ya hu ye so percentage ye betumi ayi afre lorry fare no so ampa ene sorry ye no ya hu se ya yi brebe afre fango no so enti ewiayi ye be shia na immediately ya show percentage ko a ye betumi ayi afre so na ye de communicate about bontin na ye de communicate about bontin say ye lorry fare reduction no be take effect from Monday send e be aye nyina e be ye nhihye say o ye yi percentage say afre so na Monday a ye nyina de aye adwuma ya to adwen ya jato mu se ya be yi brebe afre lorry fare no mu be percentage no ene na de be ba bontin na ya ba be kire se o ya be yi percentage say afre so and effective date from Monday until no ene na de be ba bontin na ya kan kire bia se o sa na be ya free so be take it first from Edase ya yi brebe afre fango no so enti ewiayi ya be shia na immediately ya show percentage ko a ya betumi ayi afre so na ye de communicate about bontin na ye the community bontin say ye lorry fare reduction no be take effect from Monday send e be aye nyina e be ye nhihye say o ye yi percentage say afre 18.5 say o be pa e cho na nhwe na ye yi be ye 18.5 and free so ye so ye say e be yi 10% afre so but meanwhile no ye nyen hu fuel reduction no ene enti emma ya to me and ye percentage no so ye postpone no so ye de be twapo na anopa ye nhwe say na ye be yi afre so say na be ayen so ye be to me ahu percentage ko a ye be yi afre so